pinaan parti kapre ka tum ni da parti mate ni da parti a government kan nanga sorsar pita yang disik committee ain pen nang ni tum pirang kia me ki phating pen ni tum apporting pen palit te pati churu lo nasi tinya pirang kia me lo ni tum dak ita yang district committee president lo lang kia etik kiling kia hai lo puap alang ni bangke sing ramsa district committee lang secretary ni liba media fenomeno itu kadu be chini lo asia lam ke lang lo ini nang tumpan nang chopa mate yang ke dal pan nang e pha alam ke pi bang lai lo son thom hon mul lo ke nang lam pinaan parti kapre ka tum ni da parti mate ni da parti a government pan nang sorsar pini pinan ni tum si tekno lo la si lam klar kiti ason ben lo tum ta ke pachi gang tum kar biang long east west arab mate ko an ma papi ke do india muni lu prang te na chini nai ke tum da kopi so si suli ma so si claim ma ai lang chini nga masila sila hai lam klar tum ki phansi kisik no si bangela lo la PSP palm storage project masuk laloi son pen ge son bangke non hurisai inana tum hurisai nangnak opposition especially congress atum yang yetap pinira sondu la bangela lo la eco sensitive zone Kaziranga National Park asuk pena related la so meter bangke tangi si bangke halat IPP pulane go pulane party akimi rajan temu si pak presiden sik la so si congress presiden XM rotoni la alang tumbahini council la so la education department pe chenglok mane sakuri ki pi picture fini pin alam ki coin nai pi mati BJP government mate BJP pasna puro department Richard to B education em pulong te BJP muni lo BJP government lo kali pin hormu si alang itu na karbok julai hu na si itu lam klar ki pi pasna ke pana so asilai lo nili tinggi puyi po bangke prang hala CCI ki pi hudason bahan am tereng along power project ki pi hudason madasam rifle ki selam hudason ini pulong le ke pek pangtar tham kachi tokta ve akon tamen condition ta ve julason ki kali la PSP jitu non ke selam jit iska biang long do west ka biang long do council pen jitu hala tum kuswa company tum sila so kam ki claim la so jai me ki claim on tum pen agreement doji la ke longle ke choyorji council ke longle ko so si jo ye me thang longle ko so si jo la ke uplo poi ho council a revenue ki papat ji phanu la athema la so project suli lo long te dapan youtube revenue wan ma ke long ke 60% ki elitum council silong 40% bangki pon ulong te elitum sikong asam rifle fan long lege pek CCI fan long lege pek am tereng along power project hydro project bi hot long lege pek hala hoy bangen thang ka chitto ka be mati dia masi non council so revenue ta long no dei ta non jitu itu council Dr. Tulina Malang sa kejapon a council jitu ki claim PSP la sa project pangke la ke agreement dui term and condition dui pe aningkan ta hadak mention ji mo chitol te la ke kadu we take from ko longli ka chioria la lam asya be longli che at ko ke la ke jai ka thara party tu congress atu la la party ni ke thong tum to pe la rajanti mu kadat rajanti mu baget la social media long sitok jot ati ma party mu ni ta bangwan re chin ne hoy konsum ta hailo masi social media long sinil tin teklong jot ta nang ku dun lo lai mangai longli chio de ta mu hente longli le ko son ti jot longli ke la ken ni tumke BJP a party pen tamata nil tumke longli phelang ke chirai mangai nil tumke ek number preference dai tak ken kipi lo ke ime tha longli phelang ke chi yor kali ime ki un te ke namun thna pakin namun thi julason la si lai ke la congress punoi hala IPP punoi mate jai gatha party APSLC punoi madule nagar box sitame alang tum hoju lason ke mat halu ta hailo alang tum mu hailo plong ti son siklani pita hailo kita BJP tumke la son kali BJP tumke Dr. Tulina Malang sar ke ja council ke
paniri cuma party a government central long state long ba ta council long duty to ke long ni ke jor ya ba ke acquisition masih wang velo la loi song ba la pen ke non la eco sensitive zone puke lage na 2015 turun gogoi chief minister ke do se hala so eco sensitive zone puke ka declare ma 10 square kilometer area la putu তোমার কি কাঙ্কাং kali air distance person hola jitu kajirunga non existing pen 10 kilometer polong te dak eltum ko nan lo bai ho borpung ta pung dangan tanang ko hare mane populo pui ho la ke kajirunga national park si mane ko hala turungo ta declare ate kulo rangte kongre na hu ta declare ate kulo rangte non goro gogoi roton intiatu district president roton intiatu ke hala 10 kilometer apang turun gogoi ka declare positive we nai positive sita me non ilitum kecing honne pirthia dangana mate india that along anong gaje thangklong chief minister ake hai dr himanto biswa sharma alangi ado ko bialam dag ilitum kal biang long leader mate ilitum cm sar atum mate ha bor hala ko area apang em ke mantang popular mohenbi ke benting jira atum ta kache song penan dolo la kado ko be pangro pet pen masih Himanto Biswa Sharma sa si tamne aku realize tula ban aku cingwai cing sa si non si lana bangke ong choji la si kilometer si 10 kilometer tim 1 kilometer radius lan ta chok lo pusi no ki kichi no la son si ke klem po mati la bangke chok si ba hinu pusi la tu mena tu athema eco sensitive zone pulong te tu hem hadang hem du pusi tame kidu tora uji la bang la Kuan sih ketori ayam itu presiden menang ko lasi non kado kobe kimera pedia fansi Himanto Biswa Sharma sar itu kacuningri CM sar tum kacithamen pen itu ke than pen ke paju ni itu pen itu buji dera masi itu chimi sar ke hai bangke non ada 10 pen nang pas untuk kilometer sih lalu lasi lagi akim melu komat ili tum kar biang long lesi kidun di dep 10 kilometer per da adha nang li roi singason nang li rei ke lasi la koplo pui le roton tia ke ha itu bange neli ki pui bo bange alang itu bange longli tong ada aprang peni kacirai bintang dulu mini aja mini atu an palulu te alang mali dui mini tong la haya aprang sten tong do ne pini sita me neli tum ke la sten ke la lo la 1 square kilometer radius gitu la non chief minister Himanto Biswa Sharma ke pangda la soteng di claim po aku itu la so decision chief minister ke teng ke pot churulu council CM Dr. Tuga Mahang sa panta churulu ati malang li tu alang li ki japon ki chingwai ching sai dam pe sila hai ke ki chok lu mati si Himanto Biswa Sharma sa pan ke Dr. Tuga Mahang sa pan itu BJP isa yang disi komite hin churu par lo kunil tu la so decision ba welcome lo and so teng si chok na po